law se khutta pai be ade mi haning hakalaga do forgive no forget already court to later su yare dana ko police later su yara ne last aduna later police ne batare mara leba sing to the trial to budi changi ko without trial ko punishment people yade madu court trial to investigation torani trial to court na mai mara ndu matung ina ko proof beyond reasonable doubt and to yenga madu conviction sentence period ani adu process to sata chumi ana justice period ga dimi sa khana kani ko everybody is a right to get justice from the right let me kuti mokse jiri bamgi kogi nupi ahunga anga ahunga hakibadu adu forget to yapoti adu justice pium chari criminal culprit to phara dandi pium change ko with the trial to dandi pibo babdara adu ki pot ama chang habani da adagi di kano ga mangri ba hemajit ka tauna lingthoi ngambi ga mangri du oji pokta lo da di sahi taret si moi halaktra ga di adai da presume tok tu ni date haji adu na tri ga di cd log du hi asi ma saw phangde natra suma sing si di we need justice cd forgive to we are forget di ka tok du na crime macha mingo da kupang ne tharang ma mi masang ma chingam gumba nang hatu ge ka ga law ga taw adum macha sing du ngak pi bi yai koina forgive to we forget to we adu ga mi ti na hat pa she the justice be there not ragadina justice people is take it habok ne justice should be not only done it should be seem to be done nice justice people say though heaven will fall but justice be done nice heaven target taro justice to godam ne haji law gi thabok ni ko aduna bu law le justice be na justice e phang daga the peoples na they will take law into their own hand mai ma ko the law pai ra khane haidi mi emo akhoi gi mung je akhoi mung hai be adre si x ki mung je law ina tum ha to me khalo ne adu khala forgive no forget ya ra adu no pa dandi pium seng adu ne criminal system legal system le police le army le law court le adu ki ne justice pi do ne justice pi de no pa do kan ab jante the judicial system ai thok to ga haira ne ta ga de khoi da lawless society hadna adu ki pot am la ka ne ba ko adu di ada barbarian gi law du la ni barbarian ni matam la ne habri da ko civilized ne ko di sarkar na ina khambada heinous crime to sing si di special court ka to ga dandi pi ga da bani akoi di ching na re in si genocide ki pot la ka na adu ga di UN ga thawjala kum change Rwanda ra to do mai Yugoslavia to do mai na East Timor to do mai na Cambodia to do mai na mas special akoi gi Manipur war crime tribunal bu lingwai me khoi wari bo wadun kadang adu di kadang sangdokre sangdok India ga legal system is lai ba koi gi setup si sinaraga justice pium chani huiba so high laws above UIs and chawge picker law abam le law du matung akoi the story is the kam na te rule of law du leiba ngam da gi shoi ne rule by law te ko rule of law abspa ga rule by law law sina mi depress taw na ba mi lak na ba discriminate taw na ba oppress taw na ba leiba sina rule by law ko abspa is a kind of rule of law rule by law ne akoi na rule of law di mi pung khudi maksi samana bo law le sting da chu law sa patare tam da chu law sa patare nongmai ji pa ya poti nongmai pa ga arms ki makhada license ya ka nongmai pa joni nongmai sa da ponate no one's allowed to bear arms America di ai America nongmai pa sa je moi di right to carry arms se dukan ni nongmai lai bi ai moi gi right ne ba akoi di India di arms regulate taw regulation arms 1959 regulate taw do ni arms se ram pa section 25 ki makhada loi dandi phang do ni adagidi gari any nongoi ga pai mi ga hali khosi terrorist ekai se khoi da ya maro si section 111 of Bharat nai sanita organized crime se drug ka tawri ba si organized crime ni illegal arms trade akoi illicit weapons mai am phangi da ai di census to bi hai ni mi kok thiba do maina singda na tamgi park khata su mi sing ji kayam na illegal arms pai ni pai ge sim tum music Litan da thole birang ase kogi hauki ba thangji numit gi satharak pani adu huji phawbada ko yum yang khai gi mthak ta mai sa kha ha gi paw si gi tonga tonga paw si sing da ko tori aduga kogi miyam hangnari wa fu madu kuki zo sing nai kogi lep leitana makoina afo makani ko civilizing sinari basida kogi su group te leiri ba sing asi senaram gadra loirana TNL na phongdo pagi matungina nomai kap pa matam irang thopa matam mai sa pa matam aduda Indian security forcing laina makogi mamang magtada siumba num mai thaw di yenga lei haibna singbe ko social media da ke video sing mam clip nam viral hoiri aduga TNL na thadurok pa serul sing da su aduga tongan ba khabar sing da ko tawdna phongdo na mafam da su wafum sidum phongdo na ri haiba tare hairi ba kogi litani thodok si de ke India lengak ni yeng bem yeng India gi policy amagi makha da sathabo zakrena sorbet panbi kamai yeng be si kanoni ko kasu kanonati da asi ado matam sana lahore ga didum phaba jani da
ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯥꯍꯧꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯔꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯕꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯤꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯁꯤ ꯌꯨ ꯉꯥꯎꯕ ꯃꯤ ꯈꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯨ ꯉꯥꯎꯕꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜꯗꯨ ꯐꯨꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯥꯏꯅꯦ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯀ꯭ꯔꯛ ꯂꯥꯛꯁꯟꯕ ꯌꯥꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯊꯕꯛꯅꯦꯕ ꯃꯤ ꯐꯨꯅꯕ ꯆꯩꯅꯕꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒ ꯍꯨꯞꯅꯗꯧ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯕꯗ ꯂꯩꯇꯥꯟ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯀꯣ ꯄꯛꯂꯥꯞ ꯂꯥꯞꯄꯝꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯂꯩꯇꯥꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯖꯒꯥ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯃꯤꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯤ 1,900,000 ꯂꯩꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝꯗ ꯋꯥꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯁꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯖꯨꯔꯤꯗꯤꯛꯁꯟꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯊꯣꯛꯂꯒ ꯊꯛ ꯐꯥꯔꯒ ꯂꯣꯏꯁꯟ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗ ꯀꯩꯗꯧꯔꯤꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯧꯔꯦꯗꯤ ꯃꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯅꯗꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯗꯤꯁ ꯏꯁ ꯗ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅꯦꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯗ FIR ꯅꯨꯡꯐꯥꯏआꯔ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯐꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯣꯐꯦꯟꯁꯁꯤ ꯀꯣꯒꯅꯤꯖꯦꯕꯜ ꯑꯣꯐꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒ ꯅꯣꯟ ꯀꯣꯒꯅꯤꯖꯦꯕꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣꯟ ꯀꯣꯒꯅꯤꯖꯦꯕꯜꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯅ ꯋꯤꯗꯥꯎꯠ ꯗ ꯋꯥꯔꯟ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯥꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯗꯨ ꯇꯧꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯃ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯣ ꯑꯦꯟꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯅ ꯂꯣꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯑꯦꯟꯐꯣꯔꯁ ꯇꯧꯍꯧꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ May 3rd ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2023ꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇꯨꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠꯅꯀꯣ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯤꯖꯤꯁꯟ ꯊꯥꯔꯒ ꯊꯥꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯏꯃꯤꯅꯦꯟ ꯗꯦꯟꯖꯔ ꯂꯩꯕꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛ ꯀꯥꯞꯁꯤꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯟꯕ ꯌꯥꯔꯝꯕꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ May 3rdꯇꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯩ ꯂꯩꯇꯥꯡꯒꯤꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯈꯪꯕꯗ ꯁꯕꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯒꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯇꯣꯛꯄꯗꯤ ꯆꯨꯝꯗꯦ ꯐꯣꯔꯒꯤꯞ ꯏꯟ ꯐꯣꯔꯒꯦꯠꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯀꯌꯥꯝꯅꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯔꯒꯤꯞ ꯀꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯤꯕꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯣꯁꯤ ꯂꯩꯇꯁꯨ ꯌꯥꯔꯛꯑꯅꯦꯕꯀꯣ ꯀꯣꯔꯠꯀꯁꯨ ꯂꯩꯇꯁꯨ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯂꯨꯔꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯐꯣꯔꯒꯤꯞ ꯐꯣꯔꯒꯦꯠꯅ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯤꯅꯔꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯗꯟꯗꯤ ꯄꯤꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯇꯥꯅ ꯊꯣꯛꯏꯁꯤꯁꯨ ꯍꯨ ꯑꯥꯔ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯕꯜ ꯀꯅꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯀꯣ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯃꯅ ꯀꯣ ꯆꯤꯌꯥꯔꯃꯦꯟꯒ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯐꯅꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯃꯛ ꯇꯧꯕꯗꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯃꯅ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯃꯅ ꯆꯤꯌꯥꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯐꯝꯃꯒ ꯀꯣ who are responsible ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯖꯨꯔꯤꯗꯤꯛꯁꯟ OC ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ OC ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯒ ꯑꯃꯨꯛ DSP ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯨꯄꯔꯤꯟꯇꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯤꯒꯠꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯆꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯀꯃꯥꯟꯁꯤ ꯀꯅꯥ ꯁꯣꯏꯅꯣꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯒꯨꯔꯈꯥ ꯔꯦꯖꯤꯃꯦꯟ ꯑꯗꯩ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗ ꯁꯤ ꯆꯪꯉꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦꯅꯦ ꯕꯤꯍꯥꯔ ꯔꯦꯖꯤꯃꯦꯟ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯃꯍꯥ ꯔꯦꯖꯤꯃꯦꯟ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯎꯔꯦ CAPF ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯥꯔꯝ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯐꯣꯔꯁ ꯃꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯔꯤꯗꯤ BSF ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ CRPF ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯩ RAP ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯔꯦꯄꯤꯗ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯐꯣꯔꯁꯁꯨ CRPFꯀꯤ ꯄꯥꯔꯠꯅꯤ CISF ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ CISꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯒ BSFꯀ CRPFꯀ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯦ 480ꯅꯤ ꯅꯝꯕꯔꯗ ꯑꯗꯩ ꯃꯍꯥ ꯔꯦꯖꯤꯃꯦꯟ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯄꯨꯂꯞꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ 2040 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯩꯒ ꯊꯥꯏ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤꯁꯨ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯗ ꯀꯩꯗ ꯊꯥꯕꯗꯨꯗꯤ ꯈꯔꯕꯨ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯕ꯭ꯔꯣꯗ ꯗꯦ ꯂꯥꯏꯠꯇ ꯀꯣ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅ ꯇꯔꯪ ꯊꯣꯛꯏꯉꯩꯗ ꯃꯩꯗꯨ ꯊꯥꯒꯠꯂꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨ ꯀꯩꯗꯧ ꯂꯩꯕꯖꯥꯠꯅꯣ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯍꯪꯁꯦ ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨ ꯀꯥꯔꯐ꯭ꯌꯨꯅꯦ ꯀꯥꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯌꯣꯕ ꯏꯟꯗꯣꯔ ꯂꯩꯌꯣꯕ everyone should be live or stay inside his or her residence ko indoor da layo mi map loi manung da lei imung da lei mapan thorkano haibani adu curfew ko mi manga da henba mapan thorpa yada ba adagi di deadly weapon nungban pa sa yada bagi prohibition order ne curfew si 163 bharatiya kari nagari suraksha sanita saman gare ko BNSS sai adu makha da thamini mamangi 144 du ne ba ko curfew le bis lu orabani sidin thamnai ite state power leise sumaina communal khanaba adagi mi moment ta da public tranquility sorakpani su matam se tawdu si go district magistrate na curfew jari be sidene jari ningai lete kaim lete sida curfew de hem lete double curfew lete triple curfew lete curfew ji luare curfew de tawdu si mapan thoko mi si mi numin kap tare wari bowa adagi di phu ta jam tare adu curfew de phatraga di upai phaningam sak tu lete ko aina khama curfew strictly tawba adu mara leba singsu thidopum changi sidi law violation tawba sidi heinous crime ni si mayam dandi pium changi sidi yeng leba hongna tab adu luribna koi sarkar ji kanana home pai na kin khangdab adu budi commissioner le home ki commissioner na chathagani akoi gi kano minister le traga su ko
ana moi mayam si adu portfolio si amati yen thokta ba ta ga di chief minister noi pai lo de ne lo de ko adu yen thokum chang ba adu sida khoina aina very clear in hiding si kai kanda sarkar si 163 ki makha da semi ne 163 is kai kanda council minister to aid and advise the governor hai council minister headed by chief minister ha yare chief minister head to council minister lai na manipur da di mi trying to lay do ba 15% hen ba ya da ba ada khoi 15% nu hot pa khoi mapan 9 ta thokre ba ko ado minimum da 12 lay do ba na 12 lay do ne 12 to council minister headed by chief minister se senior government se mai thabak se kaino bu to aid and advise the governor the aid am advise to ga leba ngak to ne ba adu ni council minister hai se leba sarkar se moi ne ba real executive power lies in the council minister adu 164 si ya maroi bai tare si khoi khangmum changi khangam ha ba na te thaka pai bi ba sing su ma ji khangbi um chang 164 se 160 we close 1 di pareng am tang ni oi ba adu pareng se su ki batik maroi ba kari pareng ha kan da 164 ke close 1 article 164 ke close 1 se kai ha kan da chief minister shall be appointed by governor ha chief minister governor na hak ka ne ba ko kanam ha ba ti adu ni kutin je ai governor adu su claim to de dia adu claim to ri do yam thu nan tak to ri do claim to re chief minister ha pe well in the fine aduga n na hai chief minister shall appointed governor n haraga other ministers shall be appointed by chief minister governor on the advice of chief minister and the minister shall hold office during the pleasure of governor hai Sinema si paring maroba hoji ki chief minister appointed by governor okay fine yare adu budi mathang do other ministers shall be appointed by governor on the advice of chief minister raiba atoba minister mayam the chief minister advice of governor na hap to ne si chief minister ki prerogative ne mai team ma khanja do ne ba kana home paini kana industry paini kana education paini ma team work ne ba council minister collective responsibility ne ba ko moi do team work to na chief minister da constitution na fully empowered to me ma kari power ka da minister ate je mana loina advice to governor na okay advice di samjam nati ko log da ba ya da ba si minister sina home si da piu ada si di industry piu si di education piu later ko si da koi ki women and child development piu hai log da so ya da constitution sel hai ni compulsory ni si minister loi khan ga da na to minister si portfolio ma lo ye to ko da ni ada koi se da madu to da khang da ba hai tare adu di lu ra akoi govindas onthong jamna haiba de di akoi center na tor ko to kan haiba amadi ta ki kam chumru khangde ai full di tahogde adu oiga di bera le cd chief minister ki power ne chief minister ji so powerful ne ma loi khandong ne mai council minister ji akoi de na madu du lebre to khangde du leram da di bera le re adu ga akoi de yam luri si laitan gum si yam tholok pa ya yam tholok ta pa ya thok ta boi sunu akoi manipur sam si je adu ba si tholo hai ta ga di akoi gi law and order se ma si chief minister mo khot tham go do ne ba ko law and order ha ga di law and order di yaw di constitution di 7 schedule scheme je pa ba da state list ki number 1 entry number 1 da leiba dina leibisina public order ha do ba adu entry number 2 na police ha do ba public order police ka state government ki thabak ne ba ko adu ne achi ka handle wa de center na pai so ade in any circumstances sa center na public order ga police ka pai so ade ba ko adu na masi adu ne khoi ne unified command ka na khusik unified command is chief minister oido ne he will be the unified commander unified command oraga ma pan chage Assam Rifle Indian Army ade CRPA BSF ade gi adu regiment mayam si loina ba mo independent act to ya they should act in to aid and kano da mo in the area of civil power the government DC civil power ko moi da et to no ba mating pa na ba lak pa ne ba ko adu requisition thaga ase sanction lu ko salu to do ni combing operation to police ni mamang thaga moi no et to do de lo ba duna sigi posi lai bani na khoi na sigi constitution scheme je fa khangmam chang ma si khang de leba ngak pa ya roi leba se ngak sa ga di khoi khang de ha ba ti ko in hai si khang ma ko amai na khang ba constitution scheme je kai no constitution ai gi power delhi de lo do na te constitution yaw bani constitution gi power se akhoi gi chief minister amu mai council minister na fajana sathawam changi adu satharaga di laitan amona tholoi adagi di methar ki thodo amona tholoi akhoi tholoi se sumba constitution pi ba magi duty si mathau mata khangna tawdabadagi tholoko potho amane ne lawai ai de to pa am saying de atop center da kai da sai bi ai center ki suma gi lu phol lerangani ko leraga su aina khamade di akoi constitution scheme de yaw sidi state are also sovereign in its own jurisdiction state say magi jurisdiction sovereign ne manipur is sovereign ninga sovereign ninga tamati ko manipur tawgada ba koi 7 schedule gi list number 2 the p entry 67 ga p adu mayam do masi
center na khut thawa yadi ko akhoi tok jagada ne aduna akhoi Manipur 1972 da state khut phange adi mamang du wari ityasa mani ko state ru phang badagi de khoi si lawmaker sing sina afaba law sebiram de aduga center da khoi na convince tawdana I am the Chief Minister of Manipur I am the so and so and si sing ji law da pire ai si okay khot ke si masa ta na akhoi da center ga khoi relation ahum le masi constitution yaw ko center se khoi ba ba law na do noti relation ahum lay center state ka ahan bana legislative relation law semagi matang da center state ka kari mari leina gani sin legislative relation ani subana administrative relation leba ngak pada center state ka kabaina leba ngak wina gada ge have relationship si constitution yaw ni ya da gadi moina 360 phaki makhada direction pira ko ni taw taw adu taw jaga di PR thandel bu ya 350 thama ka do ne kaino bu PR thami bu kholi si magi di close sam yawi state government cannot be carried on its function in accordance with the provision of constitution high never ko aduna 351 aduna sai 365 si central period direction in the bata su madu state government is not functioning in accordance with the provision of constitution law ni yauri madu 350 365 in the badagi 356 on the poye wari boba adagi 355 355 sina state government sina mathau se phasan to bangam draba external aggression and inter disturbance state government cannot be carried on its function in accordance with the provision of constitution adu 356 lakh to and 356 lakh na 356 355 365 si triangle gu mane si mun na khamum changi masi triangle de mun na khangba at the same time law and order police state ki thabak na it should be in the hand of the chief minister in the hand of the government ni adu itagati unified commander si khoi chief minister oidone unified commander du min oiraga kanan instruction pidoino aduna police kuma kai guma mayam si unified commander na chair loga loina operation command man tawdune ba ko adu potu leibani na unified commanders man oibam changba mamang da khoine soibadagi honorable khoi gi mamang chief minister khoi gi n billion oiringa da unified command si bihum pithokom thoktabasi moina logi bara man pithobra khoi khangjadre pairamdre ba ko adu akhoi huji khemchana akhoi request of jesi magi right this is right of the akhoi honorable chief minister right ni man delhi da chalaga a unified command mamang chief minister na hundo mane tahobo male to logjagi ge khul akhoi pota khul lidna ma khullaga la ka do kaino pithok so ya da ba si pithok ga di law and order enforce to gi powers later ba unified command powers later ga di thingbogi powers lairoi adu government akhoi gi kai tara hinga su khoi gi masai so sonba leidna ko thawai so PP home da dugi type line na ikha masi loction mam changi masi magi maral ni this is the right of the government right of the chief minister given by the constitution pi constitution ji yam phasin sakadam ayo ai gi humble appeal da di leba ngak pada constitution khaga khangjaba pajaba mi sing tanaraga ko leba sing nga ga di hena mara chetkani hena phaboi gani constitution le la ngak tani na huji Nagaland ki kari ki phante pharak taw disu moi ki kanu du kothok taw ina se sabe de kari moi ere bi sira dai kothok to Manipur taw sire kothok taw du adu constitution li la ngak tani bo ko constitution li la chi da we should be the active player am oi se ko natana khoi just babu oina oiraga sum yenga khoba phu khu bu du thodong kanaran khale akoi je constitution li la chi da khoi chi actor oi bangam dre actor oi gadam ni kaino bu constitution pi article 1 da kari hairi India means Bharat shall be kari union of state man pun bane India tonga leiba Manipur tonga mati we are part of India ni tawu do khoina India part of khoina India gi ke politics yaw ngamdre constitution pi ri patha law sema ya bagi area sing da khoina ifijana khandra bani na nungai do mande bena kham adu we hope adu laiba government sina khoina haijere be sing si tabi ga ko khoi praja da appeal taw ni khallaga best suggestion di constitution khangba mi amani bullaga government su lerangoni ma adu ma important piraga moin harak pasindu tawraga di execute tawraga di hena phagada khale natraga di en khambada sum lambi lamhang naktana ko bam taro last time haji kaino kanda wasai natro any minister si including chief minister also minister ni deputy CM as minister ni they are all taking all information and office of secrecy under the third schedule of the constitution in the name taw natro I constitution respect to gani law balen nga kani praja welfare da mute ai thabak chathagani constitution palawa sai natro anu takpati head minister oi gi ba head ML oi badagi constitution ji ma je bind taw lei ni taw do constitution pi du mana taw ngam da do di wan adu ni khwai maru de adu maru oi lo je
ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯁꯤꯑꯦꯝꯅ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯇꯧꯔꯝꯃꯒ ꯆꯪꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯤꯑꯦꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯇꯨꯅ IDPꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2024ꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯗ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯂꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 6 ꯇꯝꯊꯤꯅ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗꯨꯒ ꯎꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕꯁꯤꯡ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯣ ꯆꯂꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯅꯔꯁꯤ ꯉꯥꯛꯄꯤꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯌꯥꯅꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯁꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ ꯆꯦꯃꯦꯁꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯤꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯧꯋꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯣꯁꯃꯣꯄꯣꯂꯤꯇꯥꯟ ꯁꯤꯇꯤꯒꯨꯝꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯔꯤꯅꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯔꯒꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯥꯔꯤ ꯃꯥꯔꯒꯤꯗꯤ MLAꯒꯁꯨ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯥꯛꯑꯝꯃꯕꯅꯤꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯃꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯔꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯒꯠꯂꯛꯄ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯩ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯋꯤ ꯑꯥꯔ ꯑꯣꯜ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯕꯤꯡꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅꯤꯒ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯂꯣꯏ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯠꯅꯒꯨꯝꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯀꯃꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯗꯔꯍꯨꯗ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯕ꯭ꯔꯗꯔꯍꯨꯗ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯐꯦꯇꯔꯅꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯂꯤꯕꯔꯇꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯂꯤꯇꯤ ꯐꯦꯇꯔꯅꯤꯇꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯐꯦꯇꯔꯅꯤꯇꯤꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯗꯔꯅꯤ ꯁꯤꯁꯇꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯠꯅꯒꯨꯝꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯄꯤꯁ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯄꯤꯁ ꯀꯤꯞꯄꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒ ꯄꯤꯁ ꯑꯦꯟꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯨꯕ ꯄꯤꯁ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯅꯦꯕ ꯆꯠꯂꯤꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯌꯥꯝꯅ ꯕꯤꯜ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯈꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯤꯁ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯤꯁꯁꯤ ꯕꯤꯜ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯄꯤꯁꯁꯤ ꯀꯤꯞ ꯇꯧꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯄꯤꯁ ꯂꯩꯕ ꯖꯒꯥꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯄꯤꯁ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯅꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯊꯥꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯅꯠꯇꯦꯗ ꯂꯣꯗꯨ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯇꯣꯛ ꯐꯥꯕ ꯕꯦꯡ ꯂꯨꯠ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯂꯨꯠ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯐꯥꯕ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯄꯤꯁ ꯀꯤꯞꯄꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯤꯁꯁꯤ ꯀꯥꯏꯔꯒꯅ ꯄꯤꯁ ꯑꯦꯟꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯗꯪꯅ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒ ꯊꯥꯖꯩ ꯄꯤꯁ ꯑꯦꯟꯐꯣꯔꯁ ꯇꯧꯅꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯄꯤꯁ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯄꯤꯁ ꯀꯤꯞꯄꯤꯡꯅꯦ ꯄꯤꯁ ꯑꯦꯟꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟꯅꯦ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯕꯤ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯦꯛꯁꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯗꯣꯏꯁꯤ ꯐꯣꯔꯒꯤꯞ ꯑꯦꯟ ꯐꯣꯔꯒꯦꯠꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯗꯤ ꯔꯤꯖꯥꯕ ꯂꯩ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯍꯤꯅꯔꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯁꯤꯡꯗꯤ ꯐꯣꯔꯒꯤꯞ ꯑꯦꯟ ꯐꯣꯔꯒꯦꯠ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯂꯣ ꯀꯣꯔꯠꯀ ꯂꯩꯁꯦ ꯀꯣꯔꯠ ꯂꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯂꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ no one is allowed to take law into their own hand haise law se khutta paiba yade ai mi haning hakalaga adu forgive no forget tawradi court tu leite su yare dana ko police leite su yara ne lasta aduna leide police na batare mara leba sing di trial to budi changi ko without trial khona punishment pi budi yade madu court trial to investigation tawrani adu trial to court na mai mara ndu matung ina ko proof beyond reasonable doubt and to yenga madu conviction sentence pir ani adu process tu sataba chumi ana justice pidra di mi sam khana kani ko everybody is a right to get justice phobgi right le mi khudi mokse jiri bamgi khoi nupi ahunga anga ahunga hakibadu adu forget to ya poti adu justice piyum chari criminal culprit nu phara dandi piyum change ba ko with the trial tawga dandi piba babdara adugi pot ama chang haibani da adagi kano ga mangriba hemajit ka tauna lingthoi ngambi ga mangridu hojipokta lo da di sahi taret si moi halaktra di adai da presume tok tu ni date haji aduna tigadi cd log du hi asi ma saw phangde natra suma sing si di we need justice cd forgive to we are forget di ka tok du ga crime macha mingo da kupang ne tharang ma mi masang ma chingam gumba nang hatu ge ka ga law ga taw adumba macha sing du ngak pi bi yai koina forgive to we forget to we aduga mi ti na hatpa sidi justice pi there natraga dina justice people is take it habok ne justice should be not only done it should be seem to be done nice then justice people say though heaven will fall but justice be done nice heaven tarake taro justice to godam ne haji law gi thabok ni ko aduna bu law le justice pi na justice e phangdaga the people na they will take law into their own hand mai ma ko law pai ra khane haidi mi emo akhoi gi mung je akhoi mung hai ba adre si x ki mung je law na tum ha to me khalo ne adu khala forgive and forget ya ra adu no pa dandi pium seng adu ne criminal system legal system le police le army le law court le adu ki ne justice pi do ne justice pi de no pa do kan ab jante the judicial system ai thok to ga haira ne ta ga de khoi da lawless society hadna adu ki pot am la ka ne ba ko adu di ada barbarian gi
law du la ni barbarian ni matam la ni habida khoi civilized ni khoi di ana sarkar na ina khambada heinous crime to sing si di special court ka to ga dandi pi ga da bani akhoi di ching na ri ni si genocide ki pot la kai na adu ga di UN ga thawjala kum change Rwanda ra to do mai Yugoslavia to do mai na East Timor to do mai na Cambodia to do mai na mas special akhoi gi Manipur war crime tribunal bu lingwa mi khoi wari bo wadun kadang adu di kadang sangdokre sangdok India ga legal system si lai ba khoi gi setup si sinaraga justice bibam changi huiba so high laws above UIs and chawge picker law abam le law du matu akoi the story si kam na te rule of law du leiba ngam da gi shoi ne rule by law te ko rule of law abspa ga rule by law law sina mi depress taw na ba mi lak na ba discriminate taw na ba oppress taw na ba leiba sina rule by law ko abspa is a kind of rule of law rule by law ni akhoi na rule of law di mi pung khudi maksi samana bo law le sting da chu law sa patare tam da chu law sa patare nongmai ji pa ya poti nongmai pa ge arm se ki makhada license ya ka nongmai pa joni nongmai sa da ponate no one is allowed to bear arms America di America nongmai pa sa je moi di right to carry arms se dukan ni nongmai lei bi ye moi gi right ne ba akhoi di India di arms regulate taw regulation arms 1959 regulate taw do ni arms se seram no pa section 25 ki makhada loi dandi phang do ni adagidi gari any noiga pai mi ga hali khosi terrorist ekai se khoi da ya maro si section 111 of Bharat nai sanita organized crime se drug ka tawri ba si organized crime ni illegal arms trade akoi illicit weapons mai am phangi da ai census to bi hai ni mi kok thiba do maina singda the tamgi park khata su mi sing ji kayam na illegal arms pai ni pai ge sim tung mi kok thi do kom chang ko ban ta de laita ge su nong mai ga jam kam dari ne yum mam da gi litho ga ana kai no to ju le ba su nong mai di police na army ne pai do du mi du pai ga ka khon na ram ne bo ko da pha dar ba ne bo ko de kana go mun su ka ke no su yang ngang ni de gi bon chana bo su nong mai ga su nong mai ga ya la san ne akoi ja de gi bom la ka pa su nong mai na ka pa jel bo gi ta kai no ma taw re ha si gi po si culture si di yam phatta ba culture ne bo ko lo de ya adagi explosive egg and lady ni 1997 adana bomb to ko si saya poti ne pampira popira kan saya de ko ko suma sing laws ai aseng badi akoi laina je kan mati laws matam sana enforce to hodaba khwai de sang ba khusi law gi khusi ne long arm of the law ko any jaga the laws puching ching pha do khoi sinana law sing si matam ta sana sina gi de ko adugi pothone hoju still time is there matam leri hoja no government sina law si matam sana sina ba khwai pha constitution gi mechanism sing se loina set up tauba tahan ba minister piba minister trai thoi du loina pibiro magi portfolio phasan piba aduga portfolio piba minister khan bai se chief minister gi prerogative ne ko hapa bodi governor appoint to doiba adu chief minister na piro kana da form horang piro adagi kana minister piro adu they are collective responsible in the house da and si ma lere adu gi side by side unified command loksan bam changi na muk ta hawo do lokjera ge khun bam changi ko ha unified command le di army nung na sound from my si aduna commander oi do ne ko unified command should be in the hand of chief minister adu matam sa decisive action ga lo changi patam ho changani matam changa su terrorist ki hidam litre moisi terrorist organization lauk te this another debate ni adu the government ki policy ni adu moina to act to the terrorist act ne ka yauni hoji India da law haraga unlawful activity prevention act 1967 ki section 15 da paro terrorist and sang yaudin adu to wasing section 15 da 16 da dandi pi hain aduna unlawful activity prevention act terrorist organization lauk ka su adum pan bi yai ba ko akoina khangada ba ade amana akoi hoji di Bharat nai sanita sina general law ko amaduna law special law ko unlawful activity prevention act general law da hapsale pura copy paste taraga akoi section 113 da terrorist act and hape makai thabak sing tawba mi pha mi hat pa yum mai tha mayam terrorist act aduga or intention to strike terror in the mind of people in the mind people ki mind intention to strike terror thor modu terrorist ne laitan do terrorist no mi mai thai yu mai thai si strike terror ne ba khoi ade mai tha ne hai ne ba ko adu potu panmam changi adagidi section 111 akoi gi organized crime is drug aduna Manipur holistic oi ba drug ne illegal arms ne aduga cross border terrorism akoi si swai gi terrorist ne to mapang gi terrorist yauri ba ko foreign mercenaries koi Myanmar de kai de lak ba ar gi train to no pi ga lak ba and foreign mercenaries cross border terrorism hai khoi na cross border terrorism ne drug ne aduga illegal arm ahum si punna
holistic view of policy program dro yam decisive action am lobo change ba ko natraga di ngahanga ki momentarily ngayane anaba tawbadi yadong mande hujik se koi critical juncture ni on critical juncture sida government si yamna ka hetare yam mapangan kan bam change pang kan ba pang exercise gym jatong na teda constitution do yaujam ni constitution si best tablet ne ba se capsule ne ba si chaba o yin chaba na taba constitution article si chaba change adu ngam kan ni lewa ngak to si an atop lewa si kemati Maharashtra na akhoi digi hena power lai putin they are the same. They are the unit of India. Manipur unit ni, Maharashtra unit, Bihar unit amani. Koi samane ba. Aduna samane ba waklong khalag. I am also chief minister. I am also adu minister na haibam change. Adu ki gas legada bani. Adu ki gas tu karai constitution par ka khal kadun. Koi tatan haibam. Hanuman du pitu piamin. Mai wari du libi laga ma sakhalaga Lanka du joy taraga mai loi thadu amaga amu Jai Ramendra kapsal inatra. Amai tawduna constitution fasana par kan chief minister obi ade atop minister council minister member obi mapang kankhala kadun sidi agi power je sini ne adu power the sini omsang to karino leiba powers khangom changi power exercise to changi in accordance with the provision of constitution aduga chief minister gi dauji darkar je mai kabaja koi gi karna gi kanomri laga changde na kaimta amai to adu kabaja si kaino kanda in effect command sine ba adu muluksan ba aduga mari portfolio fasana pi ba adu su yamna minister hapa da su yam qualified oiba kanglu ki kari gi nataba haidi larik haiba no paduna education minister gum haptare wari bo ko army gi kari gi security khangba mi duna home minister wari bo natraga di loi chaye khoina na ga sai army home minister pai do na adegi bon sando mi sport minister oido duna youth affairs sport oido duna education period education du kakhula ka do da da launa adu sigi coursing am sala kaneba engineering kai kai haiba soro kari kari ga engineer degree gi yawo duna work minister pitare wari bo mai magi skill do sinabam change adu ne leba ngak pai si leba ngak pai ga akoki pangak ta ngak podi nungai do man de ba ko akoi di phaning bai tare we believe so na khara taw ka khali aduga tawdraga di ai kha Manipur ji phakti tak do mali yam noi je ja asi lagi sil matam ga pathok pri ngasi gi thamjari ba topic Litan is burning tangkul naga conflict hai ba topic sti khoi gi khana nei nam to saru yabi panelist home khoi gi ana saru yabi ram bai khoi gi ja sankar sir social activist khoi saru yabi ram ne do ha ke sin mathabam le sir krep aduga jilin sin do ne piri bo oja Premananda asodi law Manipur University oja su thala phondok sari aduga oja kiran social activist oja su thala phondok sari